Jeiso. Amen. Kongoi amun kaoitu Sunday school. Sikoberurok Jehovah. Otokotin ketestai Sunday school nenyon nebo Keongo. Wa mwalimu nengwong Joyce Kaptich. Ayama ngesa asiketestai ketien akemwa ngalekab metit akeyai lessonit unoto. Aya ongesa. Jehova kwandanya kiwecho kongoi amun kaimuktewe kenyoru saisiechu. Kongoi amun kaikone kasarta keityi Sunday school. Kongoi lagochu yekinetigei Jehova ng'olyondeng'ung iberurech ak iyaiwech nemie en kainetab Jeiso etindenyon. Amen. Kongoi ai lagok. Siketesetai amache ketiet kondoiwech Abel Kibet en tiendo ongetonosenu. Amache ane anyon, entaita baba. 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 Mache Sunday school konyon, entaita baba. Mache Sunday school konyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Mache Sunday school konyon, entaita baba. Mache Sunday school konyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Mache barnoti konyon, entaita baba. Mache barnoti konyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Mache barnoti konyon, entaita baba. Mache barnoti konyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Mache kaniset konyon, entaita baba. Mache kaniset konyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Mache kaniset konyon, entaita baba. Mache kaniset konyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Mache chitugul konyon, entaita baba. Mache chitugul konyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Amache ane anyon, entaita baba. Kongoi en tiendo nekaketien nekararan sikoberuri Jehova Abel Kibet sitetienwech kora. Amache kemwa ng'alekab metit. Kakechobok angen ale tomo keutien. Amache konamwech Abigail Cherotich. Losno Jeiso. Amen. Losno Jeiso kora. Amen. En kanutikchuk kekurenon Abigail Cherotich. Amamwowok ng'alekab metit chemiten kitabutab Romanit 12 tiptem ak agenge komwoe kole amen koterterin yoityet ako iterter yoityet en nemie. Losnot Jeiso. Amen. Losnot kora. Amen.
En kainutik kekuren Annabel Kiprotich aindoi ng'oliotab metit nemiten kitabutab Amos kurgat 3 ak kaitet 3 komwoe kole tos kobendat biik oeng'u amakoshindos. Losnot Jeiso. Losnot kora. En kainutikyuk kekuren Faith Chebet amwowon ng'oliotab metit nemiten kitabutab tienwogikab kalosunet kurgat 23 ak kaitet 1 komwoe kole Jehova mestowondenyu marorwongik. Losnot Jeiso. Losnot Jeiso kora. En kainutikyuk kekuren Annabel Kibet amwowon ng'oliotab metit nemiten kitabutab Mathayo kurgat 7 ak kaitet 1 komwoe kole amorwon simakirwokwon. Losnot Jeiso. Losnot Jeiso kora. En kainutikyuk kekuren Astasi Chelangat amwowon ng'oliotab metit nemiten kitabutab Samuel netai kurgat 16 ak kaitet 7 komwoe kole kere biik itundo ako kere Jehova muguleldo. Ilosnot Jeiso. Ilosnot Jeiso kora. Kainenyu ko Smarty Chepkoech. Tiendo kapkolosnet kurget 23 ak kaitet 4 komwoe kole mawetyo amun ikobot. Kongoi ai lagok. Ongetestai kunoto matoutien sikemwa kila ng'alekab metit asikoberurech Jehova. Amache angebe lesonit nebo betuni Ibrahim. Kichobotin kichobotin sikotoretech Jehova. Amache angeker lesonit nebo betuni Ibrahim. Wikini konye ko kokinet ko akobo ng'o? Tobwoti? Korire ng'o Saul mabar? Daudi. Kiriren Saul mabar. Akot ngandan kiamache kobar Saul ko kiriren amun Daudi ko ki lakwet nekichome Jehova. Kakekas kunoton amache keker lesonit nebo ra akobo laitoriat Daudi. Kikoet Daudi, kokoek laitoriat, kokoteben ng'echeretab laitornatet. Amache angeker kele une sobetab Daudi kokakoek laitoriat. Kotakinetigei ko barnotiot, ko lakwet neming'in, koyoki kechirek, lakini nguni kemoe keker Daudi ko ng'o? Laitoriat. Ongemwa laitoriat Daudi. Ongetestai kenai, kimoe keker atindoniot nekinyorchini kitabut nebo Samuel netai. Samuel nebo 2 kurgat 5 yono. Ko yakisoman kenyoru atindoniot nito bo Daudi kokakoek laitoriat. Ama ngunon any keker lesonit nyon nebo betuni Ibrahim. En kasarta nekibo wikini konye ko kikiker ole kikosopto Daudi ko lakwet nechome Jehova, ko lakwet neiywei Jehova ako moyoe tuguk chebo yoityo. Ko kiwo kasarta nekoi ak keyai boriosiek ak keyai lugosiek. Ko en atindoniot nemiten Bible komwoe kole kitun kebar laitoriat Saul. Ko kingakebar laitoriat Saul, kitokomi laitoriat okwek komokomi, kokile kobwa any boisiek akonyokonyor Daudi akolenji kimoche any iyeku laitoriat amun koriyai boriet, koisindan okot lugosiek chechang, koisindan okot biik chekimoe kobargei tugul ko kisindoni abakora Daudi. Ko ker bichu akole yomegei iyeku laitoriat, iteben ng'echeret nekobo laitoriat Saul. Kakokas kunoto yakilany kochobok any boisiek chukan akolenji kimoche any kiilin iyeku laitoriat, lakini makiyakil Daudi okwek. Obwoti en pichainyon nekibo kasari kikinetigei kokiile Samuel Daudi. Obwoti? Kokirongyi mwaita metit Daudi kikokonywan kobokonyor kwanda nekikuren Jesse akolenji kayokwon Jehova kole ail agenge en lagok koek laitoriat. Ko ninen any kakoek Daudi ng'o? Laitoriat en ireu. Amun kikakiil yukinye kiile ng'o? Kiile Samuel kokiyokto Jehova. Unoto makakeker atindoniotab Daudi kong'eten koming'in. Aini kakoek ne? Laitoriat. Kokikakiil yukinye kechopchin boisiet nebo raini koek laitoriat, kokakoek chito neo, mako barnotiot, kakoek chito netindoi lagokyik. Kakeker yoto? Aya kekose any kele kingokakoek laitoriat any Daudi konam any koyai boisiet. Ile kwany nganaset nekikuren Jerusalem. Ko nganasani kokile kokimite kabisa biik
che to kikuren biik chekibo boriet ak ichek chekimo koname ak Israeli, imuche kora ko biik chekitoko Filistin chekibare ak bichu, lakini ko kiwonei Daudi en kimnotet nekikochin Jehova nganasanoton akonam nganasanoton kikuren Jerusalem akotech kot nemenye. Makakoek chito neo meng'isie skatech kot akomenyis, kakile kobur kitigin kocheng komache konai ele miten moinget nebo Jehova. Kiyomi biik ekalut anan kanisa komi moinget nekekuren moinget nebo Jehova nemakitinye, name kityo kinamen ketik amun tilil. Kakile kenai kele kitun kochor Filistin moingonoton akoi yani kingonam koteb Daudi ele miten moingonoton kele kikoib Israeli lakini akonde age kokonor en gaa. So kotech any emait akole kekonoren moinget nebo Jehova. Kakoker boisiet nekakonam laitoriat koyai, akonam kocheng tuguk kowek asikomuch kobur komie tuguk en ele nyolu komi. Kakile koyokta kesor moinget nebo Jehova koba kenamanunen ketik akonyokonde any emait nekikatech. Mokere ole kakoyai boisiet nekararan. Aya, kakile kitigin any kobwat any amun kakotobot any en ng'echeret kabisa nebo laitornatet. Kotobot any Daudi kabisa akobwat boisiet ele kikotoretito Jehova kong'eten koming'in amun kanyokotobot nguni koik laitoriat. Kobwat kasarta nekiribe kechirek konyo ng'etundo kotoret Jehova kobar ng'etundo. Aya, kitigin konyo boriet nekibo Filistin akonyo chito belel nekikuren ng'o? Goliath. Kotoret Jehova Goliath kobar Goliath. Okere? Kitigin konyo kab laitoriat Saul. Kokochi Jehova chorwet nekikuren ng'o? Jonathan. Koitany Daudi en yu akokere toretet nekitoret Jehova. Kakomut Jehova kounon. Aini kanyokotoret chorwaninyin kekuren Jonathan komweito asimabar ng'o? Saul. Kokakotobot akobwat kabisa Daudi toretet nekitoret Jehova kotar koek laitoriat. Aini kanyokokoi Jehova rirenetab ke. Kakonyor boiyot Saul korue laitoriat komabar. Kitoret Jehova kosich ne? Rirenetab ke. Kakokere? Koker any kole nye Jehova ni kabisa. Akole akoini ne Jehova amun kitoret Jehova. Kale kobwat any kole amatech kanisa, amatech hekalut asikosoen biik kotorore Jehova akomwochin Jehova kongoi. Kong'et any iman akomach kotekyi Jehova kaniset. Kolenji Jehova achicha moinye neteche amun kiriyai boriet. Kole iteche wering'ung nekekuren Solomon. Werinyin nekikuren ng'o? Solomon. Kakoker? Kakile komaimany Daudi amun kasich kasarta kocheng tuguk chekiteken kaniset. Kakile kokilgei kabisa koib tuguk tugul chekiteken kaniset. Kakoini koiwek. Kale kokiyai kabisa boisionoton any, lakini chito nekitech kaniset ko ng'o? Werinyin Solomon. Kakeker yoto? Ongeker any echek any. Ongen is ngeekitu kuni maribech sigikyok kokwek, lakini toreti ng'o? Toreti Jehova. Ikoin kimnotet sigik koribech, kondech sukul, ako konech tuguk chekororon chechang kotoreti Jehova. Sa kemoche any kotoret kemwochin kongoi Jehova kotestai kotoret sigik akotestai kotoret akwek kou lagok kunoto. So kituosochi sigik kotoret Jehova koi kimnotet. Yon kebwat itobote ile Jehova kongoi amun kikomut sigik en elelo sikotoretok kunoto. Ongemwoin kongoi Jehova. Ko lagok kou inoni komoutien moutien akoburolole ine Jehova kongoi. Kokere sobet nebo Daudi kiit komwoi kongoi Jehova. Aya, obwat ak okwek inomuche oyai tuguk chekororon. Koiku lagok chekosei, koiku lagok chetinye chomyet asikoboiboitu sigik. Obaibaitu noto. Ongeker ng'alekab metito. Atebetab betusiek netai. Kurgat 28. Akoite 9. Komwoe kole boisiechin inendet en muguleldo neikesunotkei.
ak en kabwatutik chetinye chamet. Amun isyochi Jehova mugulelwek. Amun isyochi Jehova. Ongenam ng'olyondonone komoe keketyin asimakiutien. Ateptab betusiek netai. Kurgat 28 ak koite 9 komwoe kole boisiechin inendet en muguleldo neikesunotgei ak en kabwatutik chetinye chamet. Amun isyochi Jehova mugulelwek. Maton keutien kotoretok Jehova en kasar age tugul yoekitu kuni obwat akonai ole Jehova nemi koboto. Kunoton lagok ongesaa. Jehova kwandanyon kiweche kongoi en ng'olyondeng'ung nekaikonech en betuni. Kongoi en lagochu eb Sunday School, toret Jehova yekitu en betut age tugul kobwat akobo sobet nebo Daudi ak koyai akichek kounoniton kochamin ak korikyin. Kilosun kwandanyon amun kakisai kanetab Jeiso netindenyon. Amen. Kongoi lagok sikoberurok Jehova. Amen.